टू माय यूट्यूब चैनल एस वर्षा और मैं हूँ वर्षा फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज का ब्लॉग स्पेशल है, एक कवर वीडियो के लिए हम आए हैं फिर से और आज बहुत धमाल होने वाला है और जल्दी जल्दी तुम लोगों के पास भेजूंगी एक नए वीडियो, कवर वीडियो। और जरूर देखना एंड तक, लाइक कमेंट जरूर करना, प्लीज 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 लाइक करना मत भूलना यार। कमेंट करने के लिए टाइम ना भी हो तो भी चलेगा। और हाँ प्लीज जो लोग नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एस वर्षा। और দেখিছানে ৰ'দ বতা বৰষুণ কাটি কৰি কলে কলে আহিবলগীয়া হৈছে আমি কভাৰ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে। এইখন মুকলি পথাৰ চোৱাচোন বাৰু, এইখন মুকলি পথাৰ কলৈ জাগা বিচাৰি বিচাৰি আহি আছো আমি। ছোৱালীহঁত ভালকে দে, পকা চপৰাত ভৰি ভাঙিব পৰিলে। ধুনীয়া জাগাডোখৰ দেখিছো, বহুতখিনি দীঘলকে ফিচাৰী টাইপ খান্দি থৈছে, পানী আছে, অকণমান কিবা কিবি নাৰিকল গছ চাইকল গছ দেখিছো, ভাল লাগিব তেতিয়া অকণমান এটা চট ল'ম। আৰু কভাৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ তোমালোকে নাপাহৰিবা, কিন্তু ইমান কষ্ট কৰি বনাইছো ন। প্লিজ 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 নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কভাৰ ভিডিঅ'টো চাই লাইক কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিবা। ঠিক আছে তেনেহ'লে চাই থাকা ভিডিঅ'টো।